Hakastep jong arpusau tarik rempang arja arpusau unong mikmat ka Bharatiya Janata Party ka South Shillong constituency ubak sanbor sulai ulalej panjurip yagi kampenroi hapok ketika constituency kata ke Jakasa bathamai jong gipulit lani ke LS Quarter RCC kebadan halaban police station bat kanala ban pentuk jabo lani ke aqueduct drainage system kabana PWD road laban ter Shaduk St John School. Yakini kijing tay lamang tingkaling baka central scheme hakaba nakabenta ka Jakasa kipulit lani ke LS Quarter RCC latay kijing lot kabasan klor duna ban nakabenta ka nala pentuk jabo lani ke aqueduct drainage system latay kijing lot kabasan pusan lak tingka. Hakate kijing la jurip lasenran lang daw executive engineer engineering wing ke police headquarter uba Jimmy Nongsin u officer in charge ke Laban police station Unawshat Khan kinong elam snong nalor kiwe pan. Hi mentagasi ngilayawan lang bat iba nong si executive engineer jongka engineering wing jongka police headquarter nomor ba hakikat tu ada sistem ka police department ka lajon laga jongka engineering wing te kalau la bun sistem kini nong song quarter play hi digi yang tin por slap ka pay ki yang ja digi yang tin sudah bla na do ko por asam na do ko por jong sorkar Assam te juut ba kila don rukum tu ba kia khapnya kia penkai hi dekatin te don bok ba hakidi kisnem ke baladem ngalayo ban move ban sinano daga kuatar yaki kanang begini ban shift to kuatar ke kuatar batmai sate sedien ke belong R unit ke R unit te kumno hang tu arpho ying arpho tuli ki kuatar ang tu kin shift do kuatar mai ke ban sinam ta ke balayo sanction san krur duna duna kendian lengba ke police department ke bani ke central scheme te ngilaya plan ru mene hadin ngilaya on juga bahari melaksana kuatar kini ki basong akan akamat dengan kuatar daga tin ke belapai ya kini pedin penprano kan ngin move yang ke scheme hak second phase ya ke kuatar plus ya ke parking kerang ba kini kali accident ke bagi sudom hang ne ke ba meneng rang ongi ba khan kumu OC engineer OC in charge ng Laban police station te empat la ban lift yaki nama kala along ke jikap ngia ka lalong ka aisur ginong late nong wan te the problem golong bam la ban lift yaki ba kadang don ka case te ya kaderu ngilaya keren but haka second phase gin semut yang ya kuatar ka he bang ne kerana bukan internet sun kena police kuatar rekat berka parking fun kalau susakut tang bah kini sistem layo na ka self fun te ya kana city ngala tho siba lakaben kumu home minister to kapor ha khajau tre kumnai match ar kalong 2 years ago but ngilaya budin but finally ngilaya yo ban include ya kana kuatar ka balong san kruduna te ngasobana kumleiru yaki engineer jong police department ki balapan kre ya ka DPR jadi sistem ki beladem but borok ki staff ki official jong ka police department hapo ka engineering wing jong ka police ki bala yotri sistem ban kre ya ka plan ber ka DPR te kabar pat hadin jong tu hadin jaga jong ka police station katup kin sedang no ngatrai tang ladap ke session by first week of March nakaliang juga police department juga engineering wing iba nong stage kumu ba ruby nong stage kumu executive engineer ba kila long ready tang dap ke session kin sedang no tekrang ba ada meantime ngaru kumu MLA juga nega jaga ngilai keren bat ke police department ba ngin wara apa gini ki berang don kam bat ki kuatar bagan ke parking pada hak second phase te ngilayo ru ya kan ka hadin juga ne fly ngilai yang te haneng hakabakadon gejing ba gejing ut naki hakabade ka tuka ya ka lenti ya kinala ba ki pipe ba kila shu pur pathar kum tu kan galiki kan gejing mensa kam tam hangi yang tengi don gejing mani Laban Catholic parish ka jongi ki bawan yang mani ka bawan yang ka khamnya ka tuka jaka hang tu don ki babun ki bisa lembub ki kena school jong ka St John School kiba nangta kadon sa evening school ru jongka Catholic woman evening school lang tu kiba village school bar step bro isi jamit ru ka school ka sedang san beji jamit te kalong busy ba na ru kalong very ka population ru ka bun ba ki jon school ki mani
te kala kajing bensa ko bun ki complain ta haba khadu e ganerung ila yo mub na kaliang jok pluding ila yo san pusan lang ban sinano ban yaga aquaduct channel system tetang sinaya kane komod ki kali gila ya ki kena school ni kinung ya ki pedestrian gila yo ban ya na jong ka aquaduct te kana kan yarap sibu na hakalet kawan ga jongki ban lakin light naga jing bensa te kini ke scheme boro kalau long kubasan krur san paulak ya jong ka pludi aquaduct san pusan lak berkata ka san krur na bade kuatar jong ki polis akan ka laban police station ga jongi kana ka central scheme lembaka police department jong ka police home police na po government of India home police ka kuatar normally sibu 24 months arpsau berai ani kaya bun kaya doni mat isaki arpusan pinsim segini bagi sinahi daladi bagi open kha gini ki vacant land gini ki jaga ki space ki ba ipla I daladi kita lembram lom ka slum pilih supet pilih biya mana la im ka slum kita kinala ka condition juga nala condition juga neki footpath mendon ka turin ko bar lang naga ka scheme ko pasan kruduna ko bar sina bahay gitu kanang bakan itnat ko tu siliang dan naklawan ka second phase pan ngin pen prano gini barim gini asam type baron pen pran sina na RCC including yang ka parking kanang bagi paj ba abi godon kam hangna police station dagron ngino ki kies layo ban parking kali kinrung na police station